Жарымыңыз адатым, жарымды маңыз қалайын. Салықты сыйлап, ең алғаш саламдашуынан баштайын. Саламатсыңарбы? Маңыз аталай? Жақсы. Саламға жақсы даярданып, жақсы салып бердіңер. Әдемде біз бүгін саламызды аштырсақ. Салып тұрбаймыз? Ең алғашқы балдар, сабақты баштардан мұрда мен сіздермен қысқаша бір жаңылды манай башқа тұрма тапшырма бар. Ана қарып көріңіз. Тапшырма бұндай балдар. Қарайбыз. Бірінші қатар бірден оқушылар айтамыз. Түс қандай болып тұрады? Жоқ, емне деп жазып тұрады? Қызыл, Сіздер ушылардың түсі бойынша айтышыңар керек. Түсінді болды? Мисал үшін Раяна бірінші қатарда айтады, Ильяз екінші, кім тоқтаған болса, үшінші, төртіншіден ол айтады. Дайырмыз банда? Келгелі, баштадық. Раяна? Жашыл, қызыл, көк, сары, қара, қызыл. Азаматсың, Абрахим. Sarı, kızıl, yeşil, kök, kara, sarı. Азаматсың, Ильяз. Yaşıl, kara, kök, kızıl, kara, kara. En жақсы, Айзрек. Kök, kara, kızıl, sarı, yeşil, kara. Азаматсың. Yaşıl, sarı, kızıl, kara, sarı, kök. En жақсы. Ова, баштамаштай. Yaşıl, kızıl, kök, sarı, kara, kızıl. En жақсы. Мағруда. Yaşıl, kara, kök, Қызыл. kızıl, kara, kızıl, ak. Арқылыз. Kök, kara, kızıl, sarı, yeşil, kara. En жақсы. Ақылай. Yaşıl, sarı, kızıl, kara, sarı, kök, ok. Азаматсың. Санжар. Kara, yaşıl, kök, kızıl, kara. En жақсы. Азаматсың. Ана біз бүгінгі сабағымызды баштасақ, Сабаққа дайырмыз бе, балдар? Біз сабақта менсілерді екі топқа бөлгенбіз. Бірінші топтың аты емне деп аталады? Ағашар болса, екінші топтың аты сүрет бойынша айтасыз. Не деп ойлайсың? Сұйық топ, су деп ойлаймыз. Сіздер сүрет бойынша? Ағашар. Азамат. Бізден бүгінгі сабақта Ағашары жаңа сұйықтықта деген екі топ болып сабақ баштаймыз анда. Сабаққа дайырмыз бе? Анда сабақты баштардан мұрда балдар, мен сіздерге балау барақшаларын танытам. Бұл балау барақшасы. Қарайбыз. Бұл қойып аласыз. Ең алғаш, бірінші, егер оқу құралдары толық болса, ал оқушыға 1 балл, 1 ұпай. Сіз оқу құралдарыңыз толық бол? Анда әрбіріңерде қандай ұпайыңар бар екен? 1 ұпайыңыз бар екен. Екінші шарт, үй тапшырмалары бар, тура жауап берсе 2 балл. Үй тапшырмалар бар бі? Жақсы қатысқан 2 балл. Üçüncü, сабаққа жақсы қатысып, сұрауларға тура жауап беріп, өзінің активтілігін көрсете алған оқушы 2 балл алды. 3. Ошонда бары қанша балл болды? 5 балл болды. Бұл әрбірімізге таратамыз, әрбіріміз өз-өзімізді балаймыз. Мақұл бұл? Анда бірден көрсек. Барыңызға жетті? Барыңызға жеткен болса, бұл барылу барақшасының ақырында, балдар, артында ол бош жерге аты жөніңізді жазып, өзіңіздің балыңызды қойып қойыңыз. Мақұл бұл? Сабақ ақырында кім қанша балл топтады, қандай балл алғандығын анықтайды.
Baloo baraqchalari menен tanishgan bolsok, biz anda sababımızı başladık. Barыбыз даярбызбы? Ооба. Кеткенде. Эң алгач эле сабакта biz балдар алтын эреже менен таанышып алсак. Алтын эрежени бирден окуучулар окуп коет. Вакытты туура пайдалануу. Үнемдүү жолго, үйрөнүү оймоган, фото жолу деп Азаматсың. Бүгүн биз алтын эреже эң алгач эле убакытты эмне кылып келдик? туура пайдалануу. Туура пайдалануу. Барыбызбы? Ушуга даярбызбы? Ооба. Даяр болсок анда биз эң алгач эле үй тапшырма суроодон, үй тапшырманы кайталоодон баштай берели. Үй тапшырманы окуп келгенсизби? Ооба. Үй тапшырманы бүгүн биз өзгөчөрөөк оюн менен кылабыз. Бул кандай оюн? Көп ойлойду. Кыргызды Улуттук ойын. улуттук оюн, э? Оюндун шартын ким билет? Ким түшүндүрүп коет? Ыбрахим. Оюн шарты кандай болот? Вакытты. Ооба. Көбүрөөк салыш керек. Эң жакшы. Силердин оюңар боюнча биз суроолорго жооп берсек, бул акча эмне кылабыз? Салабыз, э? Көпкөрү бул кыргыздын улуттук оюну. Ушуга негизинде мен силерге кызыктуу суроолорду даярдап келгенмин. Арабыздан тандайбыз, ким кайсы суроону тандаса, ошого басабыз. Анда 5-чи суроодан башлай берсек, э? 5-чи суроону ачып көрөбүз. Күчтүү өлчөөчү курал динамометр деп басып көрөбүз, э? Жооп турабы, туура эмеспи экенин текшерип алабыз. Жооп турабы? Силерге кайсы суроо болчу? 8-чи суроону ачып көрөбүз. Суроону ачып көрөбүз. Баш шарылары. Эврика деген сөздүн мааниси дейт. Таптым дегенди түшүндүрөт дейт. Анда басып көрөлүчү. Жооп турабы экен? Ооба. Азамат. Кийинки өтөбүз. Силерге кайсы суроо болчу? 9-чу суроону ачып көрөлү анда. Ахмет кайсы жактык окумушту канчанчы кылымда жашаган? Биздин заманга чейин 3-чү кылымда грек окумушту. Биздин заманга чейин 3-чү кылымда. Жооп тура деп ойлойсуңарбы? Ооба. Мында көрөлү. Жооп тура экен? Ооба. Кийинки суроо өтөбүз. Ким кайсы? Мектептин бир суроону тандаганда болбойт. Абашарлары 1, сөздөр 10. Бир да ачып көрөлү. Суга же газга матырылган нерсени жогору түртүүчү күч. Архимед күчү. Жооп бербегенде көрсөң, Хадича жооп беребиз. Архимед Архимед күчү болсо анда текшерип көрөлү. Жооп турабы? Азамат. Кийинки суроону ачабыз. 10-чу суроо болду. Кийинкини тандайбыз. 3. Үчүнчүнү басып көрөлү. Арасы ошо токтолду. Тура жооп, анда басып көрөлү. Жооп турабы? Азамат. 760 тура жооп. Силер кайсы номерди таныдыңар? 7. Жер бетинен ар бир 12 метр сайын басым канча төмөндө? 1 миллиметр сынак манышасына. Баарыбыз ошого токтолобузбу? Ооба. Мында карайлы. Жооп. Азамат. 2.
Ahmet'ten açılış жасосuna түрткі болған оқиға бұл Padişah Yoran'ın acısı. Падиша Геронун тажысы, падиша Сиракустун алтыны, падиша Маркелдин тажысы дейт. Кайсы бирге токтодук? Padişah Yoran'ın acısı. Падиша Герондун тажысы. Жок, туура, азаматсың. Сиздер өзүңөрдү толук айтасыңарбы? Балдар. Анда эмесе биз үй тапшырманы кайталап алган соң жаңы темага киришебиз. Депте ручка сиз баарыбыздыкы даяр, э? Ооба. Жаңы темага киришерден мурда силерге төмөнкүдөй тапшырма бар, балдар. Даярбызбы? Ооба. Мындай суроо бар экен. Эмне үчүн сууга түшкөндө дейт ташты көтөрүү жеңил болот? Сууга же болбосо суюктукка, көлгө эмне себептен дейт? Ильяс айтып өтсөң. Suda aba yok. Aba yok olduğu için hızlı çok olduğu için meme su kuleliği ölçülüyor. Evet. Качанча жакпайбыз, э? Akime kuşardı. Böyle ötesi falan. Акиме күчөйдү көтөрүү Деньги был. жеңил болот, ошон үчүн. Силердин оюңар боюнча ошондой, э? Эмне үчүн көлгө сууга түшкөндө ташты көтөрүү жеңил болот? Азаматсыңар, да кимде ой бар? Башка эч кимде ой жокпу? Анда бүгүнкү биздин тема кандай деп ойлоп турасыңар? Нерселерден суюктукта сүзүү шарттары жана шарлар. Баарыбыздын алдыбызда суюктуктар турабы? Шариктер барбы? Анда мен азыр эмне кылабыз түшүндүрөт. Эң алгач түшүндүрө электен мурда сабактын максаты тууралуу маалымат айтсам. Балдар, бүгүн силер бүгүнкү сабакта нерселердин суюктукта сүзүү шарттары жана аба шарлары боюнча маалымат аласыңар. Сүзүү шарттарына таасир берген чоңдуктарды аныктайбыз, чечим кабыл алуу менен далилдеп көрсөтүп беребиз. Даярбызбы? Ушул максаттарга жеткенге? Анда баштадык. Эмне кыласыңар? Шар. Бул жакта эмне турат? Суу турабы алдыбызда? Мен азыр тапшырма берем силерге. Ким эмне жасайт? Бул суюктуктар. Силер азыр теманы окуп чыгабыз. 5 мүнөт убакыт. 5 мүнөт. Убакытты окуп бүткөн соң мен алдыңарга алып келип койгон нерселер менен, каражаттар менен түшүндүрүп беребиз теманы. Даярбызбы? Анда теманы окуйбуз. Баштадык. Экинчи топ. Силерге шар, аба шарлары деген тема бар. Аба шарлары. Аба шарларын ачтыкпы? Ахмет күчү жана аба шарлар турат. Ушул аба шарларын окуйбуз 5 мүнөт вакыт. Окуп бүткөн соң алдыңарга койгон каражаттар менен аба шарын түшүндүрөбүз. Андан кийин шар өчүрөбүз. Даярсызбы? Баштадык. Beş minut var. Tema okuyuyoruz. Temani okup çıkıp durup aldığınızda karışıklar menен kандай düşündürüyorsunuz, kандай жасайсыңар өзүңөрдүн эркиңер. Макулбу?
Баарыбыз даяр болдукпу? Даяр кайсы топ даяр болгон болсо теманы түшүндүргөндө кандай түшүндүрөбүз, эмне кылабыз, алып берип жиберсек. Макулбу? Кайсы топ даяр болгон? Аба шарлары эмне экен? Ал шарлар тууралуу эмне маалымат беребиз? Кайдан алгыла? Ахмет küçük tasarlasında suyusunların kандай түшүндүк zaman өзүнүн несине кетет. Азыр жок, аны өзүң түшүнүп бересиң. Бул болгондо эчке мындай кылыш болду, андан кийин бул болду. Китеп окуп чыккыла да. Түшүндүңөрбү? Даяр болдуңбу? Ким даяр болду? Аба шарлар даяр болду. Келесиз. Барыс коюгуз. Аба шарлары деген эмне экен? Ал эмне? Ооба. Аба шарлары бул баягыдан эле адамдар учууну кыялданышкан экен. Азыркыга чейин бирок толук түрдө учпаса дагы өздөрүнүн кыялдарын орнотуп, аба шары чыгарган. Аба шары учканда газга толтурулат жана астына от жагылат. Астынан Архимед күч барган сайын азайып, өйдөгө көтөрүлө берет. Аба шары өзүнүн окшо мындай жүктөрдү кабинеттерди жана адамдарды көтөрүп алат. Эң жакшы азаматтар. Дагы кандай кошуп чыгабыз? Аба шарын түшүрүү үчүн эмне кылат экенбиз? Аба шарды түшүрүү үчүн отту керек. Биринчи отту жакып турган отту өчүрөбүз. Эң жакшы. Баягы шариктин ичине аба кирип дагы уча баштайт. Азаматтар. Эми шардын ичине аба кирбесе, Архимед күчү пайда болбойт дагы, ал шарды уча алат. Жок, шар өйдөгө көтөрүлгөндө Архимед күчү азаят. Өйдөгө көтөрүлгөндө Архимед эмне болот экен? Азаят экен. Ошондо шар Азыр сиздердин колуңарда кандай шар болду? аба шар болду. Шындарга даярбызбы? Чап. Ай, азаматтар кайра чыгып көрүңүздөр. Эмне себептен мынтип жасадыңар? Түшүндүрөсүңөр? Шардын ичинен аба чыкканда өйдөгө көтөрүлөт деп ойлодук. Сиз эмне себептен өйдөгө чыккандыңар? Жана түрмөсүз койгон. Бул жер чоң болуп калды. Макул. Чоң рахмат. Suyuqluqlardan suda tüzүү şartı boyunca bizge kimler düşündürülerek. Suyuqluqlardan suda tüzүү şartı. Ne demek suyuqluqlardan tüzүү şartı? Bu Arхимед күчүнүн орду күчүн табышы болсо кайдын келе жөнөкөй эле сууга салып көрөт экен. Эмнени салып көрөт дейбиз? Мисалы үчүн жеңил мындай аба толтурулган шарикти салып көрөт экенбиз. Биз ошону салып көрсөк, ал болсо бетинде калкып эле калат. Ошол калкып калган учурда орду күчү Архимед күчүгө караганда аз болот экен дагы, анан азыраак болот экен. Себеп дегенде анткени ал болсо анын ичинде аба толтурулгандагы суюктуктар тыгыздык көбүрөөк болуп, ал эми болсо шариктин ичинде тыгыздык азыраак болгондугу үчүн ал болсо Архимед күчү бир аз көбүрөөк болот экен. Анан ал калдып калат суунун бетинде. Эми экинчи тажрыйбада болсо, кайдын Тажрыйба жасадыңар, жөн китептеги окуп айтып атасыңар. тажрыйба Жасап көрөсүз, жасап түшүндүрөсүңөр анда. Жасап көрөсүз. Абрай, кел макул, мына жерге алып келип атып көрсөтүп. Буга көрөт. Азыр кеме тууралуу сүйлөсөңөр. Келебиз. Кандай болду ошондо? Келип биз ушул шарикти салып көрсөк, бул бетинде калып калат экен. эмне болот экен ошондо? Ошондо орду күчү аз, Архимед күчү көбүрөөк болот. Азамат. Ал эми болсо экинчисинде болсо ушул сыяктуу жайгаштырып көрсөк, мунун тыгыздыгы бир аз орточо суу менен барабар болгондугу үчүн
Ал болсо мындай кадимкидей эле сүзүп жүрөт. Архимед күчү Архимед күчү менен ордук күчү абадан барабар болот. Да, ал эми болсо бул жумуртка сууга караганда тыгыздыгы бир аз көбүрөөк болот. Анан биз муну сууга салсак, Архимед күчү азыраак болот, ордук күчү көбүрөөк болот дагы. Анан бул болсо суунун ичинде чөгүп жүрөт. Eng yaxshi yasamoq. Tushuntirib oldik. Чемектир алган. Андан кийин дагы эмне бар экен? Чемет тууралуу болгон. Суда сүзүүчү нерсенин абадагы салмагы менен ордук күчү менен барабар болгондо ал суунун бетине сүзүп жүрөт. Жана бул ватер сызыгы, бул ватер деген галлон тилинен алынган суу дегенди түшүндүрөт. Ватер сызыгынан асты жагы жана түзүлүшү барабар болгон учурда бул чөгбөйт. Эгер ушул ватер сызыгынан суу өтүп кетсе, ал кеме чөгүп кетиши мүмкүн. Кемелерде ушундай сызык көргөнбүзбү? Эгер ушул сызыктан өтсө дейт, кеме эмне болот? Өтпөсө үчүн. Суунун бетине камбүзүндө Эң жакшы. Азаматка. Суроо барбы? Нерселердин суда сүзүлүш шарты боюнча кимде түшүнбөй калган суроо болсо берсеңер болот. Үч шарт боюнча. Бар түшүндүрбү? Кемени сууга салып, Кемени сууга салып көрөлү. Макул, кемени сууга салып көрөлү. Кемени сууга салып. Эмне болот экен? бул кеме чыкпайт. Архимед күчү көп болот. Архимед күчү менен Архимед күчү барабар болот дагы, бул сүзүп жүрүүгө жөндөмдүү болот. Дагы эмнесине көз каранды? Бул Архимед күчү дагы асты дагы Эң жакшы. Азаматса, бага кошоп көрсө. Эми ушул тажрыйбага улай эле балдар келгиле. Биз баарыбыз ушундай жараганча биз бир тажрыйба жүргүзүп көрөбүз. Камакча туралы. Кыздар айтып өттү да, тыгыздыктан көз каранды деп. Келгиле ошол тыгыздыкты биз жасап көрүп туруп, далил менен карайлы. Бул эмне болот? Туз, Силер эң жакшы билесиңер, туздуу көлдү казганбы? Деңизде. Кандай маалыматыңар бар ошол боюнча? Туздуу көлдө бар, чөкпөйсүң. Туздуу Көлдө Туздуу сууда бар. Туздуу сууда чөкпөгөндүн себеби анткени бул жөнөкөй сууга караганда туздуу суунун тыгыздыгы көбүрөөк болот. Жөнөкөй суунун тыгыздыгы бир аз азыраак болгон үчүн Азыр карап көрөбүз балдар. Жумуртканы биз бул жакта туздуу суу турат, а бул жакта болсо кандай суу турат? Турат. Биз жөнөкөй сууга салганыбызда эмне болуп кетти? Жумуртканын тыгыздыгынан да көз каранды экен. Карайбыз, эми көз каранды экендигин далилдеп көрөлүшү керек. Мага эмне салып келе? Туз салып көрөбүз. Жумуртка. Эмне болду? Сүзүп ордук күчү менен Архимед күчүнүн барабар болот. Ордук күчү менен Архимед күчүнүн салмагы эмне болуп калды? Барабар болуп, бул жерде жумуртканын сүзүү шарты орун алып, тыгыздык деген чоңдуктан дагы көз каранды экендигин далилдедикпи? Биз көп тажрыйбалар билесиңер, суу менен майды аралаштырганыбызда эмне болот эле? Суунун караганда көбүрөөк болуп, май менен суу бирге бири аралашпайт. Кайсысы астына түшөт эле? Май суу астына түшүп, эмне себептен бетте калат? Анткени ал мындай май болгондуктан Май болгондуктан Жок, майдын тыгыздыгы аз болот. Майдын тыгыздыгы аз болот. көбүрөөк болот, ошон үчүн бетине алып калат. Жасаматсыңар, отура берсеңер болот, буларга чоңураак айтабыз. Бул силер кичинен окуп, үйрөнгөн маалыматыңарды эң жакшы деңгээлде жеткизиңер. Анда эмесе келгиле. Ушул нерселердин суюктукта түзүү шарттары жана аба шарлары боюнча биз илимде же болбосо практикада кандай кылып кайсы шарттарды аткарып
Qaysi formula negizinde meselelerdi işleyip soşalar boyunca men düşündürürüm. Anda yazın başlayalım. Qarayız, hazır ko'rsatib bu suyuqlik bo'lsa bo'ladi. Deb ko'rsatibmiz hozir. To'g'ri? Bu yerda suyuqlik cho'kib turadi. Bu yerda suzib turadi. Bu yerda qalqib turadi deydi. Qaysi tushuntirdim o'rada? Bu Newtonning uchinchi zakoni bo'yicha bunda suv o'rduq kuchi ko'proq, anan asmet kuchi ozroq bo'ladi. Azamat. O'rduq kuchi cho'q deydi. Neden? Arkimet Tushundim. F tamosi bilan endi belgilanadilar. kuch Eng yaxshi. Bu yerga qanday keladi? F O'rduq kuchi bilan asmet kuchi nima deydi? Bu yerdachi qaysi kuch cho'ng bo'ladi? Arkimet kuchi cho'ng, neden deydi? Qaraysan, bolalar, biz Ahmet kuchi deb o'tganmiz barimiz, o'ydidan, ildidan turtib turgan kuch bu, endi Ahmet kuchini emib qanday aniqlaymiz? Suyuqliklarda je bo'lsa, narsalarni suvda suzib shakllanadi. F2 minus F1 deb yozdik. Sizlarga tushuntirib bo'lish uchun yozasiz, ma'qul? F A degan bu nima bo'lar ekan? Arkimet kuchi. Arkimet kuchi. Kuchdan birligini aytib qo'yib bizga Artur. Kuchdan birligi endi o'g'il Newton. Newton. Kuchdan birligi Newton bo'lganlikdan Arkimet kuchining birligi nima deyapti? Newton. Endi F2 degan nima bo'lar? F2 degan mana nesta turadi? Sizlar hozir suyuqlikqa solib ko'rayotgan molardan abadagi salmog'i bo'ladi. Tushundingmi? Men o'tib qarab turgandagi bu abadagi salmog'i F2 bo'ladi. Abadagi salmog'i F2 bo'ladi. Abadagi salmog'i jazodagi abadagi salmog'i. Ayemi F1 degan qanday o'ylaysan? F1 deb. Qaysi salmoq? suvdagi salmoq. O'rduq Suyuqlikning ichine batırgandan keyingi suyuqlikdagi nesi? Salmoq. Engash. Suyuqlikdagi salmog'i. Jazolamiz barimiz. Salmoq kuch ularni biz yozamiz. Bari jazolamiz. O'shanda biz arifmet kuchini tabu uchun nima qilayotganmiz? F2'den F1'de keltirdik. Biz abadagi salmog'idan suvdagi salmog'ini keltirdik. Abadagi salmog'idan suvdagi suyuqlikdagi yo'q bo'lsa suvdagi salmog'ini keltirsak, endi kim Arkimet kuchdan chiqadi. Engash. Bari jazolamiz. Jazolgan bo'lsak baldar. Baldar birisi jazib algan bo'lsak, anda burada tushunib bo'ldimi? Biz abashalarni o'tgan, abashalarni aslında tutgan kuch qaysi kuch bo'lsa engashi. Ushul tema, ushul formula bo'yicha biz anda qo'yib ishlaymiz. Ikki to'pdan ikki o'quvchi kelib turib, bu yerda doskasida ishlasak bo'ladi. Qaraysiz. Masala işleganini biliyoruz, Kartoshkanın abadagi salmog'i 3,15 Newton, alemiz suvdagi salmog'i 4,15 Newton. Suvni turtib chiqaruv uchun taqqilar. Turtib chiqaruv kuchi bu qaysi kuchlar? Ahmet kuchini topganmiz. Bolalar, masala ishlaganga tayyormisizlar? Bari doskaga ikki o'quvchi kelgilar, alemi ikki turtdim bizda. Kalanlar oturup özür işleyip sorumlular. Sevgiler, bir tane hoş geliyoruz. Oradan ne işleyeceğiz? Biraz. Maseleyle karab okutup belirleyeceğiz. Kalanı zor dozda işleye başlayınız.
Doskadan birinchi ishlagan o'quvchilar cho'g'ini 5. Bak ekan. Biz kaysını mı belirledik? İşte giriyoruz ve aklında teşhiriyoruz. İnsan da işte durar, böyle bir seçeneğinin aklında teşhiriyoruz. Çok rahatacağız bu. Hadi numara geçeceğiz. Hakikaten. Bak kardeşimize. Düşünmeyi gönlü sonra basıp Bıktım. Ece'ye bıktım. Ne yapacağız? Oturalım senin bakışlarına. Abadan salmalı. Azamazsan. Turan. Hava. Turan. Ambil betul. Saya. Abadan. Turan. Ini sabit ke? Mat. Patrak sedikit, ya. Harika. Teşekkür ederiz. Şaşpayızlar. Ne oldu? Yıkılın. Karayız emmalı. Meseleni. Abaдағы салмағы 3,5 Ньютон дейді. Жаңа біз жазған біздер Abaдағы салмағын қай салмағымен белгілегенбіз? F2. Бұл тура. Аба деп қойған тура. F1, F2 бұл өрек. Мақұл бұл? А бұл жақта F су дейді. 0,15 тура. F-ге сұрау қойып тұр. Біз емеге сұрау қойшымыз керек? F-аға сұрау қойшымыз керек? Же болбосо А, же болбосо Т деп койсоңор болот, макул го. Себеби дегенде F менен биз негизи күчтү белгилейбиз, күчтүн түрлөрү көп. Сүрүлүү күчү, серпилгич күчү, же болбосо А дешибиз керек. Түртүп турган күчтү биз кайсы күчтү деп өттүк? Бул жака келгенде да формуласына F А, бул жакта өзүндөгүдөй эле кылып жазып койсоң болот. Аба, суу деп. Болот, бул эле турат. Бул жакта 3,5 тура койгон. 4,5 тура. 3,5-тен 4,5 келсек кандай бир болду билесиң? Жакшы. Экинчи топ. Ильяс. Тура F2 5,15 3,15 деп. Тура белгиленген. 4,5 Ахмет тура. Ахмет күчүн тапканда формуланы тура пайдаланганбыз. Бул жака келип иштегенде тура. Азамат. Баары ушундай чыкканбы? Ооба. Ушундай чыккан болсо, азамат. Балдар, силер үчүн мен төмөндөгүдөй. Азыр бизде эң актуалдуу болгон соц тармактарда эмне кылабыз? Соц тармактарын кесиштеп жүрөсүңөрбү? Ооба. Эми ушул социалдык тармактардан келген каттарга азыр биз жооп беребиз. Социалдык тармактарга эмне кирет? Телефон, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, Telegram. Азаматlar. Ушул тармактардан келген суроолорго биз эмне кылып келебиз? Анда даярбызбы? Ооба. Даяр болсок кеттик. Ким кайсыны тандайт? Ошого ачып койгон. Колго жарып туруп, Ильяс, WhatsApp. Ильяс WhatsApp'tan келген катка жооп берет. Даярсыңбы? Ооба. Анда даяр болсоң, баштайлы. Арайын алдын ала айтуу үчүн, Аба арайыны алдын ала айтуу үчүн эмне колдонулат? Эмне
қолданылады? Біз бұл тараптан сұрап көрейік. Тура жауапты ашып көріңіз. Бұл неге? Абашарлары. Анда кейінгісіге қайтамыз. Кем қайсын таңдайды? Инстаграм. Раянаға инстаграмнан қайтайық. Раяна инстаграмнан Тура жолын ашып қарайсың. Инстаграм не деп айтады саған? Жоқ тұра? Андемесе кейінгі тапшырманы кім таңдайды? Біздердің өзіміз. Санжар таңдап көрсетейік. YouTube? TikTok? TikToktан білген сұрауға Санжар көрсетейік. Жоқ? Ахмет күшік текшеріп көріңіз, Жоқ. Бізге жауап береді анда. Кейінгіге кім? Абу жоқ. Қайсын таңдайсыз? Facebook таңдайсыз. Facebook'тан келген сұрауға бізге Абрахим жауап береді. Ахмет күшінің бердіге? Жоқ. Текшеріп тұрыңыз, отырмай тұраңыз? Жоқ? Тұра? Кейінге сұрау отырыз. Ешкеде кім қалды? Snapchat. Snapchat'ta бізде Хадича жауап берсін. Мақұл ба? Snapchat'та ең жақсы қолданушысы болады? Хадича? Snapchat'та не жұмыс жасайсың? Фотоға түшесіз? Анда фотоға түшіп тұрып, ол сұрауға жауап етіп қоясыз. Орды күші Ахмет күшінен чоң болса дейді. Олай дейсіз. Емне болады? Мен жоқ берсем болады. Қойып тұр, біз жаңа молармен түсіндіресің ағай. Ахмет күшінен чоң болса Ordu kuchu koyun bolsa Ejike Ordu kuchu deydi. Ahmet күшінен чоң болса нерсе? Анда жолын ашып көріңіз. Жоқ тұра? Азамат. Yaxshi. Bizde Gmail'den kelgan pochtani açadi. Zulay qachadi? Eğer kuchu ordu kuchuna barabar bolsa qalqib bir de siz Anda açib ko'rasiz? Жоқ тұра. Жоқ тұра. Keyingi sұрап o'tamiz. Azirek, Venesa. 3 bilan Newton'du, Newton men to'yib bo'ladi. 3000 Newton. Tura javob tashib turib. 3000. Atayin tuzilgan testlar bo'lchi. Barlar yaxshi tashib bermaydi. Aynan vaqtma. Balo barcha zavuzda bormi? Balo barcha ko'p bo'lsa, ardingiz aqtına o'zingizning ati joningizni yozib bu yerga. O'zi kim qancha ba aldi o'shani yozasiz. Ma'qulmi? Kim qancha ba aldi. Ne yozib Farida. Sen ba qo'ymadingmi? Ma'qulmi? Kim bitti? Azamatlar. Bizning savda barlar 5-4 degan baga ega bo'lgan. Bizda 3 olgan o'quvchi yo'q bo'ldi. Siz hech kimingiz chiqmay o'tirmadi. Aktiv qatnashib, so'rovga javob berib. Tema javob
biz jana maksatımızga жетtikпи? Çocukların suda süzүү şartlarını түшүндүкпү? Аба шарлары боюнча маалымат алдыкпы? Учурунун жолун билебизби? Анда үйгө тапшырма, үйдөн аба шар, учак турган аба шар менен фонтан жасап беребиз. Ким фонтан жасаган? Эң жакшы. Фонтан жасайбыз, андан кийин эмне жасайбыз? Учуучу аба шар. Тапшырма түшүнүктүү болду? Анда саламатта баргыла. Силерге чоң рахмат.